Ovo su stvari svakodnevnog života koje mrzim, pa krenimo. Broj 1, znate onaj upaljač, ne na kremen, on je dobar, ali onaj drugi koji trebaš potrgat sve prste i sve kosti u tijelu da ga uopće dotakneš, jebe mu mater koliko je tvrd. Broj 2, mrzim činjenicu da orka ima onak malo oko, oči, ali ne onak veliko bijelo oko. Broj 3, znate ono kad idete kupovat nešto u tipa Lidlu ili Konzumu i onda stvari koje želiš kupiti staviš na onu jebenu traku, ali osoba ispred tebe onak još nije ni platila i onda ovaj debil od prodavača onak uopće ne gleda i sam krene tvoje skenirati. Ti mandal! Broj 3, mrzim kad klinac nađe neki štap, ima instinktivnu potrebu da te krene šamarat njime i ne samo da te krene šamarat, nego on kad udara, ne udara sa strane kao normalna osoba, nego nekako sakrije taj štap iza leđa i doslovno ne možeš nikako predvidjeti taj udarac ili se obraniti na ikakav način. Jebote, da je taj klinac u Mortal Kombatu, ja bi igrao s njim, jebote. Broj 4, znaš ono kad te neko pita tipa, ej, stari, koja ti je najdrža pjesma od Red Hot Chili Peppers? I ti kažeš tipa Snow i dođe on, pa čekaj malo, pa to je najpopularnija, ti samo slušaš najpopularnija. Pa baš zato što je najpopularnija je među najboljima, idiote mutavi. Broj 7, mrzim ljude koji ti seru da je Ice-T loš nakon što ga zmučkaš. Patko jedna, vidim ti kljun, prestani širiti teorije zavjere i strašit hrvatski narod. Broj 8, majmun jedan, šta stavljaš vodu u kolu, to je zločin protiv čovječnosti, ti ubijaš čovječnost. I onda mi ta ista osoba poslije ode do kina, naruči velike kokice s kolom, a ne kuže da je kola jebeno 40% vode. Majke mi, uhvatit ću te za te noge i agresivno ću te poškakljati. Broj, ne znam, izgubio sam. Znate ono kad hodate negdje tipa po Sljemenu i vani puše onako i ti se lagano uznojiš i onako odlučiš se malo odmoriti, da se odmoriš, kužiš, ja ti treba odmor. Ti se sjedneš i onako malo čilaš 5 minuta i kažeš idemo dalje, ajde. Staviš ponovo torbu na leđa i onda onaj znoj koji se smrzo i još osjećaj da ti 70 noževa ulazi u leđa. Mrzim kad odem kod nekog u goste i dođe meni kao, stari, hoćeš Pringles? I dođem ja, to može. I onda mi donese ovo. Nam tu kaj za reći ono koji ti. Mrzim tipove vozača koji kad je gužva ne znaju trubit. I sad vi mene gledate ono, šta ti znaš kak se trubi? Jel ti imaš certifikat u trubljenju? Nemam, ali postoji razlika između pip i pip. Onak, jedno je onak, stari, ajde onak, koji kurac se dešava, daj malo brže. A drugo je onak, nauči razliku. Mrzim kad ljudi onako dišu kroz nos i usta u isto vrijeme. Najčešće su to debeli ljudi ili ljudi koji puše. Ovako. Krv mi toliko kuha od tog da si mogu komotno špagete napraviti. Mrzim kad onak pitaš nekog, stari, jel mi onak prljava vesta i onda ti on kaže, pa ček, imaš malo tu i onda onak, op! Jebem ti Happy Feet, majmune jedan. Mrzim kad vidiš neku prejebeno slatku mačku na ulici i onda se onak sagneš i potrošiš energiju da bi joj dao malo pažnje i onda te kurva onako samo gleda. Dođi tu, jebem ti, za šta sam se ja sagnuo. A sada slijedi nešto što me proganja čitav moj život. Nešto što ja ne mogu objasniti, ni iko koga poznajem. Nešto što me drži budnome noću. Takozvano Kajusovo pravilo. Koji kurac je Kajusovo pravilo, majmune? Zamislite ovaj scenarij. Šetate ulicom koja je uže od časne sestre, ali zbog nekog razloga ona bijaše dvosmjerna. Kajusovo pravilo pritom kaže, ako jedan auto ide s jedne strane, drugi auto ide s druge strane i njihove putanje se sjeku točno tamo gdje se ti nalaziš. Drugi postulat Kajusovog pravila kaže, ako se s druge strane ne pojavi auto, onda je sigurno da će njega slijediti još minimalno 3 auta. Onak, gdje se oni dogovaraju da meni sjebu dan, ono, what the fuck? I onda onak ti trebaš čekat za strane dok se oni ne zaobiđu i Ako ti se to nijednom do sad nije dogodilo, broj 1, lažeš, broj 2, bacio sam kletvu na tebe i uživaj u sljedećim pohodima po zagrebačkim cestama. To je to. To su stvari koje mrzim. Aj bog.